Akiruta uwira wake mbere ya mucirithania munene wa igoti ria kirugo ya Lucy Gitari, Ndambiri niagire kiene miario ati niahingiire hamwe na karani a IEBC jama-ini ya kuira gavana wa iguru kura. Basi bwana regional commissioner ameanza kumwaga. Na tukihugura kaunti ya Kiambu, Kamishina Wilson Ijega niarutĩire mukana macifu maria mekunyitikana magondereire wira-ini wao hari kuhurana na njohi njikirire mukana akiuga nimegutigithio wira. Haiwezi kuwa hizi baa zingine zinafunguliwa saa 11 zinafungwa saa 5 usiku na Wine and Spirit inafunguliwa siku mzima. Haiwezekani. Na tukihugukira kaunti-ini ya Meru, duka nene ya Maguna mwena wa Chuka kaunti-ini ya Meru nihingitwo kwa ihinda thutha ya gukorwo itakinyanĩire ikiro iria ibataranagia cia ugima wa mwiri. Kuringana na ndagitari munene wa ugima wa mwiri wa muingi, arũgamĩrĩri duka ĩyo ni makoretwo makiheo mukana no matigana kuhingia. Hasa ni maneno kuhusiana na the waste water na pia sewage ambao kwa shimo zao zilikuwa overflow na overflow over the weekend. Hizo malalamiko tulikuwa nazo, tukakuja na tukajadiliana, tukakubaliana ziwe exhausted, lakini unfortunately hiyo kazi haiko imefanywa. Na muthia andu atandatu ni marakuire mutino-ini muru wa barabara uria urakuruhanirie ngari muthemba wa Probox na Toyota Hilux kuguthana kiongo gwa kiongo magomana-ini ma barabara ya Meru guthie Mikindori hwai wa ira. Andu kenda nio marahonokire mutino-ini ucio kuria marahanyukirio thibitari-ini ya Meru level 5 kwa mukiro urigitani makiria. Hado-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gicuki Wang'ang'a.